Naqqasna 969.8 million. Sorry. Kontratwali. Le mhux il-kontrattwali. Le. 111. Dak żdied il-professional. Il-kontrattwali żdied miljun. Il-kontrattwali żdied miljun. Imma mbagħad naqqasna 969. Le, 111. Minus. Sena biex qed nara x'tantu marra. Żonna, mela. Fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalqormi, Chief Financial Officer fil-Ministeru tas-Saħħa Jackie Camilleri ikkonfermat it-tnaqqis fil-vot tas-saħħa. Tnaqqis li tkellem dwaru l-Partit Laburista fil-ġimgħat li għaddew wara li l-Kummissjoni Ewropea talbet il-Gvern Malti inaqqas il-budget tiegħu b'40 miljun euro minħabba li ma kienx realistiku. Skont Jackie Camilleri, it-tnaqqis jammonta għal 7 miljuni u 300,000 euro. Hija sewwa li 7.3 miljon tnaqqas meta wieħed ħares lej l-original allocation kif qal il-Ministru tajja fil-bidu tas-sena u wara li rrevedejniha naqas b'7.3 iva. Tnaqqis li l-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar ġustifika għaliex skontu dawn il-fondi kienu żejda u ma kellux jambihom. U bekk tom lura lill-Ministeru tal-Finanzi. Dawk is-7.3 miljun huwa eżerċizzju intern illi aħna stess tajna parir lill-finanzi li għandhom jitnaqsu għax aħna stess rajna illi kienu over dak li aħna kellna bżonn. Mistoqsi dwar il-posponiment u l-ikkanċellar tal-operazzjonijiet, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa u l-Ministru Joe Cassar qalu hekk. Assolutament mu veru xejn. Dan huwa pjanar aħjar. Kif kienet qabel ma nistax intlus. Mitluba jagħtu spjegazzjoni dwar fiex jikkonsisti t-tnaqqis ta' 7.3 miljun euro, Joe Cassar qal li se jnaqsu 111,000 euro mill-konsulenzi u ammont ieħor mid-dawlu l-ilma. Huwa ma identifika l-ebda qasam ieħor li minnu se jsir tnaqqis.